Sam došla i sjela da vas snimam poslije dugo iščekivanog novog videa i dugo iščekivanih, odnosno puno hejt komentara o mom neredovnom snimanju, ali evo me tu sam i obećavam sad stvarno 100% da ću biti redovnija. Kao što ste vidjeli po naslovu, danas sam odlučila da vam snimim malo drugačiji video nego inače, nešto znači što niste možda navikli da se vidite na mom kanalu, a tako i na našim područjima, jel? Znači, pitanje je video gdje ću ja da stavim 100 slojeva pudera, tečnog pudera, odnosno znači 100 puta da nanesem 100 slojeva. Tako nekako. Ovaj tip videa je počeo da bude popularan u Švedskoj, znači pošto ja pratim i švedske youtubere, prije možda 4-5 mjeseci. Međutim, ja sam kako mislila, bili ja snimila, međutim nikad nisam i evo nešto mi danas napalo, pa što da ne, hoću ja da probam to sama. A šta bi probala sama, kad mogu to da podijelim sa vama, jel, da si rimuje se. Kao što vidite, ja trenutno imam zero make-up na licu, znači, nisam ništa stalo, možda vam dijeli da imam šminku zato što su mi usne ovako malo crveni, ali to zato što su mi ispucali strašno i užasno me boli, jako malo čudnije pričam, to je zato. Uglavnom, ja ću da koristim svoj L'Oreal Infallible, pa se tako kaže, 24 sati, 24 sata puder koji izgleda ovako, znači ja ću njega da nanesem, ja ću njega nanositi na svoje lice, tako da, ne više duže, da ovaj video ne treba 3 sata, hajde da počnemo. Prvo da svežim kosku kako mi ne bi smetala. By the way, ako nekog zanima o kojoj nijansi je moj puder, on je nijansi 200, Sable Door, I'm not sure, Golden Sand, evo ovako izgleda, znači 200. Tako da je tako, znate da vidite kako izgleda. Mada je na kamer nije nikad isto, ali nemam ni obrva, don't judge me please. Pa da počnemo. Oh my god, na što će ovo ličiti. Ja ću staviti sebe na ruku pa ću onda nekako na lice. Prvi sloj, idemo. Stavljat ću na onoliko kako ja obično stavljam, ako stavljam. Ušto je neobično ovako stavljam. Ne toliko vruće. Imam gledalo to ispred sebe, tako da zato gledam ovdje. Evo si nam se obrve na kraj neće vidjeti, ni treba. Evo ga prvi. Čekaj ću se malo osušiti pa ću staviti drugi sloj. Oh my god, tek prvi sloj trebam 100 puta. Ali, let's do it. No matter what I do. Dos. Oh my god, ovo već gadno izgleda. Ovo mogu ovako do ujutru i smorit ćete se, tako da ću vam se vratiti svako 10. Znači svako 10 ću vam pokazati kako izgleda. Trenutno smo na 3. Evo mene nakon 10 slojeva, znači ovo bukvalno izgleda bolesno. Kojim su sana. Više su mi se uspucale. Ne znam koliko vi vidite, ali ovo je toliko gadno i tek smo na 10, znači 90 plus na ovo. Wish me luck. Gubim obrve. Trepavice već nije, malo obrve polako gubim, bukvalno. Trenutno smo na 20 i ovo izgleda toliko gadno da se me povraća.
Znači vidite, ja kad pritisnem, bukvalno sve se oslikava, više neće da stoji puder na licu, nego se ostaje četvrc, fitnem četvrc puder. Znači, evo vidite, znači sve se bukvalno oslika. Tako da, idemo prema 30 sada. By the way, jeste čuli novu Justinovu pjesmu? Cold Water. Pjesma je predobra, fin je tekst i lijep riječeno, nema nekih gluposti koji obično. Tako da ako ste fan Justin Biebera ili ako ste nekad bili ili ako ste trenutno ili ako ste još uvijek belieber, pišite dole u komentarima da znam koliko nas ima, koliko nas je bilo i tako dalje. Ja sam bila i ostala. Mislim, ne pratim ga toliko sad koliko sam prije ga pratila, ali, you know. Hello! Ovo je znači bukvalno poslije 40 nanošenja slojeva pudera. Ja ne znam čemu ovo govori, toliko bolesno izgleda da ja ne želim da nastavim. Ali, da, znači bukvalno kad pritisnem ovo bukvalno spada, evo vi vidite. Znači bukvalno vidim se koža ispod kad pritisnem, pogotovo ovdje na nosu i... Izgleda toliko bolesno da ja ne mogu opisati. Kao što vidite, sad smo na pola puta, znači bukvalno 50, ja sam namazala i svoje ruke i više nemam kontrolu nad licem. Nemam više kontrolu nad licem, znači bukvalno što stavljam, ne znam uopšte lijepim se više na lice, zato što bukvalno ščetkici možete da iscijedite puder kao što vidite. Znači bukvalno, evo, iscijedila sam puder s ščetkice, toliko gadno izgleda. Tako da ne znam, bukvalno tek smo na pola puta, imamo još volku i ne znam, nekako ne mogu gledam u kameru zato što nenormalno izgleda, znači bukvalno bolesno izgleda, tako da don't do this kod kuće, ali evo kao što vidite ovo je bukvalno toliko gadno, je vjerojatno po nosu, znači više neće nikako da se i po čelu da se primi, ovdje i može nekako kao što vidite u videu sad. Kao što vidite, evo 51. sloj na ovom obrazu. Kao što vidite i nekako može, ali ovdje sve znači bukvalno spada, tako da moram da evo kao što vidite ovo je pola puta, trebamo još oliko po 100 put govorim, tako da let's do it. Ljudi, ovo je 60 i 1, 2, 3, 4, 5. sloj, znači bukvalno sad stavljam 65. sloj. Hoćemo vam poslije da prehladnem i sad je prošlo tu, mislila sam da će ovo da vidite. Uglavnom ovo je 60, sad ću da vidim, znači 10, znači bukvalno kao što vidite 65 puta sam stavila. I ovo toliko gadno izgleda, ja ne mogu više da izdržim, znači prvo što se više ništa ne prima na licu, drugo što me toliko svrbi lice da ja ne mogu više da podnesem, znači bukvalno ja ne mogu više da podnesem, bukvalno sam kao na iglama. Treće je bolesno izgleda, četvrto ne želim da pokažem koliko je prljav ispred mene. Znači, ne znam kako da vam opišem, znači ovo je bukvalno osjeću ovo malo da vidim. Ovo je toliko gadno da vam ja ne mogu opisati, znači bukvalno vidite. Ja znači bukvalno ne mogu više zato što me izjedem lice, kao što znate imam prirodno svjetljivo lice, tako da trenutno me bukvalno izjede i ne mogu više da izdržim. Tako da čekam da skinem, ali prije nego skinem moram vam prepasti i Dinju, tako da, pošto smo sami kući, njih dvoje ću da sada prepadnem, gledala sam možda se neće prepast, možda će reći da lijepo izgleda, I don't know. Tako da, oh my god, nemam oprve. Whatever, hajde da ih prepadnemo sad. Dino? What the fuck you feel, boy? Šta radiš? Oh my god. Ćeš to ti bila? Let's do this. Yes. Ajde, bre. Ovo baš bolesno izgleda. Znači, bukvalno, mama je prepala se. Sad ću da izbrišem, kao što vidite, ovdje mi je pobijela, požutla, kako hoćete kosa, ovdje imam liniju. Fuj, za fuj. Jelp. Znači,
Da barem sklonim ovo sa obrva. Jel vi vidite ovo? Ovo je toliko gadno da vam ja ne mogu pitati. Evo sam ću ovako povući jednu liniju. Oh my god, koliko mi crveno je ispod. To se vidi. Čeka da skini. Šta ti godine? Oh my god. Whatever, to je to što se tiče ovog videa, nemojte ovo kući da radite. Rado da skinimo ostatak ovoga. Tako da vidimo se, oh my god. Vidimo se u sljedećem videu, čao!